Chelsea na Javi Simons. Sawa mu yaduhiye kabisa ya Chelsea yego. Amadi Diallo agiye gusubira ku ntebe. Ariko Amadi Diallo nagaragaza ntabwo yite kwa Tielemans kiragera cyane. Nubwo azabura umwanya wagije cyane. Ko Amadi naga yabura umwanya mwinshi. Yamvune yagize yamukomye. Yamvune yamukozemo akantu yamusiye amateri magezwe abongo yamukozemo akazi. Ko wabonaga ko ibintu bya Murimu yabyumvise imbere y'abandi. Arashobora ajya niwe mutoje muri akati. Arashoboka kaza azanajya muri uriya mwanya wa Diego Dalot. Bajyaga bama gukina uruhande rwose. Atiteye ko bambuyemo barimo agakinira wing back ya Diego Dalot. Gusa Amadi mumubona nk'umukinnyi arabakinnyi bari ahantu ukabona abantu bashaka kubitaho ko bahari. Amadi ni muzima ariko akazishakira inzira mukabona ari mu kibuga. Kibuga yazakira yarayishakiye. Sinzi uzavamo. Naye simuzi. Sinzi uzavamo muri Kamada azakira Amadi. Yenegeje Premier League. Ariko ubundi nk'ubu avuze ati okay mfashe mbuyemo mukize kuri point. Amadi na nozo agiye gukina yakunya. Bruno akajya hagati. Bruno akabakina inyuma nkuko Bruno akagada agakinamo hagati Casemiro kwirwaza. Amadi kuzamukinisha ari ruhande rwose umuvuni. Simbiza ko yarabikinye ko sezishize. Yabikinye ariko ntabwo byatanga umusaruro cyane. Ko nazabigenza byanze kunze hanyuma pre-season ya Barcelona. Ariko cyajya za City yabaga ari imbere. Yabaga ari imbere. Cyajya kwita ibitego bya hatari. Cyajya tsinda. Yatujye mu masezerano. Yabaga yibereye ari umuwinga. Ageze ibyaga aravunika. Wabonaga ko yari amaze ibintu byarabyumvaga uburyo agomba kwishaka. Yarakize no twavugaga batangira kumukinisha kuruwari yose yageragayo yananiwe ukabona nta kandi nyine kenshi na n'umuntu yaga ushyiriye. Byazaga kare kurira inyuma akajya kwitsindira. Ako wenda ubwo afite umuntu asanga imbere hari igihe byanakunda nta wamenya usubona ko nyine hari ahantu hari mbuwemo kubangura kubaganya biraguye nanone Brian Mbwemo ahantu haje kereka wana niyo tekinike yo foda vuza akagira umwe bacanga bigakunda akamushyira imbere Amada azakira azabona abantu wa mbere nizeye igiye mwaka utanu umuntu yitwa Dorugu ariko reba Patrick ndamwizeye cyane reba umuntu akoze no graphique hari kuri striker ngo niyo striker umuntu agashyiraho Shido ababiri se bahari ntabakibaye batakabara udani ho Irandi uzakira bagomba kumutiza cyangwa hano no kwerekana umuranduro nzuzi yakoze n'umufana ariko zakazakira umupira nyenda bizi sindamutera ikize sizi Arotuam wo bambuye nimero yake Joshua Zax nago namutera hatemba bazuri yena Hoylund nago ndamutera ikize inde Hoylund we yenge Joshua Zax niwe narataki nawe Irandi se namuvuma wese aracifiti ariko Joshua Zax nago ndamuda umuyumva namutera ngo yumva yenda kwitiranwa na Haaland erega Medira hyping ariko zikono Medira ariko umukinya batrol ureba se ngaho bari mwizamu ni backup nababwira ko kwishora ko nka forward cyangwa umuntu wayikoze ayenge nanjye nayipanga gutya pe ana ibitekerezo byanje byinshi ni goalkeeper backup bose nacyo kimwe ni goalkeeper na backup ni backup goalkeeper ariko wabonye kugira amagwaya ese wabonye deze bashyize wabonye deze yambaye mu nta kintu kirimo nyine nta munyiza bafite nta n'ibirango bya United bashyize black nta kintu gihari akari umuntu agakoze cyangwa bari mwakoze turimo turemera ngo 100%. Iyi gite nanjye hano harimo design muri design ibitekerezo byawe hari ibitekerezo byanjye byinshi backup na spy na goalkeeper na spy ibitekerezo byanjye ariko byinshi cyane umuntu witwa ariko nibyo bihari nanjye nuko uyu muntu yambaye uburenganzira abantu rwose we nanjye nuko nabigenza ku masezerano bafite yavuze ati ntago babona reka twigendere ko tujye mu kipe ya Chelsea mu ikipe ya Chelsea hamaze iminsi bavuga abarande babiri Gerard Hato Javi Simons aba bahungu bombi nta gihindutse nta n'ikizabitera cyatuma badasubira ikipe ya Chelsea Deus uyu mushinga wa Chelsea wo kubinjiza ni ukubinjiza muri ekipe bazafasha cyangwa ni ukubazana kugira ngo bajye ku isoko Jose Mourinho Jose Mourinho nyamakuru amusuye hariya aho yibereye bamaze kuri bande barabakinnyi bose barimo n'izi transfer zimo zikorwa cyane arangije aravuga ati cyo nababwira cyo ni kimwe zizarwara Premier League Chelsea ntabwo nyuma nk'umukandida Premier League hatogo nyuma na Chelsea kumukandida w'ibindi bikombe bitari Premier League kandi byo hanze yashinyaga n'igikombe cy'isi amaze gutwara murabaga amahirwe na Chelsea ari umukandida mwiza w'ibindi bikombe bitarimo Premier League uyu mwaka ati ifite gutungurana kwishi atabwo muri Champions League nongera ayiha amahirwe ko yagera kure naho ndayibona
Jose Mourinho avuga ko muri Champions League aticeretse muri Champions League imyumvire yayo imaze gukura cyane yo kumahindinga ibintu ngo yabyise ngo kumahindinga business. ariko rega ko Chelsea umwaka ushize imikino hari imikino yageze ikaba ari title contender. Byaragiye zikari umunsi wageze Chelsea ikajya gukina match bibaho ni itsinda yafata umwanya wa mbere match Everton yabaye mbere ya 0-0 ya Liverpool yagombaga kuba na Tottenham ubukurikiyeho niyo yagomba kwikurikira umutoza arabyicara avuga ati yagomba gutsinda match ikayifasha umwanya wa mbere ya match Madueke atsinze hat-trick bari bayoboye urutonde rwa champion. Mbona hari ikibazo dukwiye gukura mu bibazo by'amatransfer ajya muri Chelsea. Ikibazo cyitwa ngo umukinnyi arakeneye. Yego. Icyo rwose kivemo. Kuko hari abakinnyi benshi Chelsea igenda ishyiramo ubibona ko yari afite ibisubizo aho hantu. Ariko yo ukazabona impamvu y'uwo mukinnyi inyuma. Kuko nk'ubu uyu munsi rimwe iravuga ku isoko rya Jackson kumugurisha cyane nuko ngo Jackson akomeje kuvuga ati abwira Barata ati babwire ko nshaka kwaguma nkangana umwanya wanjye. Ubu wakubwira ko cyari n'igitekerezo bagura Real Delap na Pedro wamwumva Ko Pedro ahinda ibintu byose. Inde muntu twagezanyije match ya Chelsea na Flamengo muri mwe ko ayo match ya Chelsea na Flamengo twari turi kumwe sindagura aniwe cyane na sinakura naga ari ngewe sindagura twakoranye za nyuma twakoranye Benfica ngewe ahubwo sindagura naravuze ni umuntu yikoze oya red card yabonye ni Nasiri namwe ni Nasiri umuntu yikoze Chelsea aragura umwataka iyi ndayizi iragura umwataka uyu muntu yitwa Jackson akoze ibara kandi Chelsea aragura umwataka ndamwirukana wagira ngo nari ndimo kumutsurira hari match ya Flamengo yice mu kibuga afite anga bigaragara man kuri bamwerekana ko agiye kwinjira mu kibuga mana warabonaga ukabona ku maso ha Jackson ko afite arimo anga akigera mu kibuga na minute tunyereza akora ikosa ari bet ya red card nebwe Nasiri umuntu ari bambye uko bagura uwawo Pedro byabaye yari muri vacances yibereye muri Brazil biba ngombwa ko abo officials ba Chelsea n'abaganga bafata inzira burira indege bava muri Amerika bajya kumukoresha za medical n'ibindi byose hariya muri Brazil. Bari bafite deadline yo kuwa 4 ko bagomba kuba bamaze gutanga liste ya nyuma izigomba gukina bagomba kongeramo ndumva ari kimwe cya kabiri na finale. Noneho nibwo rero umutoza yavuga ati mugende murangizanye na announcement niba muyibuka yari ari kuri beach wabasi muri Brazil. Barangije bahita bamwandika araza kina match ya kimwe cya kabiri akina na finali atsinda ibitego bye arigendera. Rero uhitubona ko noneho wakubwira uti Jackson bo niba ari buze gukora ikosa nk'iryo United ikora ryo kwereka ko batamukeneye baranamuhayipinga bavuge ngo niba mgemo agura 62 niba Ektike agurwa 90 twebwe wacu turamubarira agaciro ka miliyoni 100 ubanza unabimenye mbere yo gukora icyo opening bid ubanza umenya uhera kugira ngo muganire. So rero abakinnyi urebye mu kibuga Xavi Simons ukareba Jarore Hato hari uburyo nyine ubona abakora ibyo bakora barahari muri squad none ahangaha, ariko ne equipe yanyeretse ko ikintu ivuga abakinnyi bose dufite ubushobozi bwo kubabona tukajya n'ubushobozi bw'uko twabazamura dushingiye kuri transfer ebyiri bakoze nziza. Madudu bamwungutsemo hafi gukuba 3 amafaranga bamuguze sibyo. Uyu mupeti wagiye muri Bournemouth y'umuzamu Petrovic bamuguze 12 bamugushe 25 si inshuro ebyiri. Viega nawe bamugurishije banagamo buy back none Viega nawe bamuguma. Hari uburyo ubona uwo bikunze ni byiza tumugumane atanga umusaruro n'ibikomba amahire barimo barabitwara n'abatowerega nyine bakifye twaye icyashobokaga cya Conference League ugiye gikombe cy'isi cy'amakrebe ayo mafaranga nayo barayabonye agiye ku ruhande. So rero aba n'abakinnyi ubona harimo imyanya yabo ayo bose ritunga ku ruhande rw'ibumoso kuri Xavi Simons nubwo hari Pedro Neto ariko urabona ko umutoza afite uburyo azagenda abishyira mu baracyari batoya. Biseling Vario yakunda nkuko bikunze kuri Madueke byashoboka aba Petrovic inyuma muri defense harimo ikibazo cy'ugomba gukina na Levico Ruiz sinzi ko yakinana nawe Jarore Hato nawe ukugura ariko akunda afitemo abandi biryo
birashoboka ko yabamutekereza mu bundi buryo kuko ni umukinnyi wagiye avugwa mu masoko za Arsenal zaramuvuze za Liverpool zaramuvuze birashoboka ko nawe yaza agahabwa iminota mikeya imikino mikeya ishoboka mikeya wenda nawe bakaba bamucuruza muri sama itaha ariko mu bijyanye n'imikinire mbona muri squad yabo bari bafitemo abandi bakinnyi babikora ariko Chelsea ntabwo iri gura umukinnyi ireba mu kibuga gusa. Erega na Pedro bamuzanye bashaka kumukinisha nk'umuplaymaker ariko aje yerekana ibindi yashobora niyo mpamvu aka kanya barimo barashaka undi muplaymaker ariko n'ubu ngubu Xavi Simons ashaka kuza akora umukinnyi wakinnye imikino myinshi kuri left wing akaza agakina left wing ugasanga ari kurusha urwego Gittens bazabazanye na Pedro ntituzabuhari ugasanga niwe bamuprefe abonye umwanya muri renda utekereje ko atazabona umwanya wo gukina kwa Copalma muri Chelsea n'abari abana bafite ibyo uvuga n'ibyo kubashaka imwanya bizakunda none idire kujya muri Chelsea impamvu ubona ari nayo favored cyane kubera ko nabonye Bayern Munich yabyinjemo ariko Max Eber atari sere kuri byo ifite kuri Simons kuri Xavi Simons yarabaye umunsi w'ejo yarabanze ejo yaragarutse ejo Bayern Munich yaragarutse ariko nabwo nta kintu gitandukanye ubwe avuga ko akeneye move ya Premier League gusa akeneye move ya Premier League none bikanoroshya nuko umwe mu bakozi ba Ali Barat agency yiwe ubu ngubu niwe yahaye ikiraka cyo kujya muri iyi deal akabijyamo kandi iyi ni ikipe ifitanye umubano iyi Epic Jackson ya Ali Barat ifitanye umubano mwiza na Chelsea utabyirumvikana ko bizoroha gusa igitangaje ahubwo nuko Chelsea iramushaka cyane ko ntiratanga bid n'imwe iri seriye ku ikipe ya Leipzig ariko nako amerwe menshi kuri Chelsea ka Arsenal yashatse kubizama ariko mu kanya undi niyo ari kugorana cyane akanyiri mu bintu bya Eberechieze kushwa yaza mu bintu bya Xavi Simons no kubashwa nziza ku ikipe ya Chelsea ku mikino yiwe umukinnyi ufite ubushobozi bwo gukina nka left winger akaba afite ubushobozi bwo gukina nka playmaker squad ingana gutya twari tubona buri bakinnyi ari babiri hari umwanya bari bazaniyeho Joao Pedro ubona ko Yes abumwataka akanyiro bagomba gushaka undi mu playmaker n'uyu Xavi Simons kandi kuri Chelsea izakira amarushanwa yose ayiburayi nayo mu gihugu yose ikeneye kugira abakinnyi babiri kuri buri mwanya bashaka kuba nabo batatu aho nko byagiye mu myaka ishize itari no muri amarushanwa y'iburayi ari serie nka Conference League akanye muri Champions League kuza mu mukinnyi nka Xavi Simons making sense cyane noneho ku buhanga bwiwe ku mukinnyi ushaka kuza muri Chelsea cyane n'ikipe imushaka mbone zayo reshwa nziza nanjye kuri Chelsea. Hanyuma Gerard Hato akaba amaze gusaba kuva mu nyitozo y'ikipe ya Ajax ahawe uburenganzira gusohoka kuko bafite umukino agomba kumukoresha. Gerard Hato arigendeye ngababwa ati ntabwo ari mukoreshe kuri gahunda bafite ko ngagiye mu Bwongereza barimo barakina na Celtic cyane rwose umukino rwose ngo uyu nguyu ntabwo yasabye ko taje no kuri bane tushiko ngo agomba guhita ajya kurangiza igihe ajya kurangizanya n'ikipe ya Chelsea umusore twa Gerard Hato akagiye gutangwa miliyoni 40 nayo ngayo ni imyaka baguze mitoya ikindi Ajax imaze iminsi ititwara neza kuri rwego mpuzamahanga ari naho umuntu ayira no muri shampiyona ntabwo byagenze neza batakaje igikombe cya shampiyona ubundi abakinnyi bayo benshi bajyaga baza ku mugani w'uburayi ari ukuntu bazi cyane ari uburyo bitwaye wenda muri rendezvous zo muri Champions League ariko uyu munsi ntabwo Ajax ari mu kipe irimo kwitwara neza muri Europa League bakinaga ntaga ikipe yaserutse neza ariko kuri Chelsea ubona ko ubwa mbere igiremye iri soko amadu ya kipe bavuga bamuke muri PSV Eindhoven bamuzana iri soko ririmo kurirema n'ubundi kandi bakora umukinnyi aze bamurebe ubona ko bazahabwa umwanya wo gukina ushobora kuba udahagije ushobora kuzana umwanya uhagije bitewe n'uko wiyerekanye ariko Chelsea yerekanye ko nimba hari abinjira cyangwa byakoneye none bazasohoka ushobora no kuzana ukongera ukajya nk'ubu deja Mamadou Sarr yamaze kujya mu kipe ya Strasbourg Nico Paz nawe agiye muri Strasbourg wamwana w'umunyakolombia umunyazasohoka Paraguay no Equateur Paz Paez bondi nawe baraguze ubushize wamwana witwa Paez Christophe Paez yitwa Paez nawe agiye arajya muri Strasbourg hanyuma mbonyemo n'abandi bakinnyi benshi baruzi kuza uko witwa Kwenda isasubwa zagenda Kwenda we baramuguze ko ntaraza ariko yahise aguma muri Sporting yazaza 2024 ndi mukingo ushaka kuza kongera gutizwa umutozo ngo yavuga ahubwo atezemera gutiza no witwa Esugo Dari Esugo ngo nagazamutiza agati zamura umwanya ahubwo bawo cuku nibo bazagenda Gucuka azagenda na Deus Albert ndabona ibiganiro na Fura mu bitangiye Deus Albert ngo Chelsea Fura igomba kwishyura miliyoni 45. Gerard Hato yari imwe muri promising talent cyane cyane mu defense ariko iri soko ryo muri isama havuzwe cyane abataka nago havuzwe cyane indi myanya yose abakinnyi batayizamu inda n'abawinga ariko mu makipe yose atekerezaga aba defenseri
uyu ni umwana umwe wavugaga, umwana ungana kuri imyaka 19, yaratangiye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'Ubuholandi ku myaka 19. Ubuholandi bufite abakinnyi bangana kuriya, akaba yaranakinyeho imikino nk'itandatu. arakoze cyane Kendrick Paez. Kendrick Paez. Urumva rero umukinnyi ungana gutya yaratangiye gukina ikipe y'igihugu y'Ubuholandi ifite abakinnyi nka ba Matthijs de Ligt, ba Ake, ba Van Dijk, ifite shwa nyinshi muri defense. Akaba yatangiye guhamagarwa akanahabwa imikino imwe n'imwe, ni kwereka atarabonwamo mu gihugu cy'Ubuholandi yanakinaga. Rero yari imwe muri promising talents cyangwa se impano zitanga icyizere mu badefenseurs ariko mugane y'Uburayi. Chelsea kubitsindiye umukinnyi mwiza ushaka kuza gutanga n'undi musada muri ubona ko batarabona. Mbona ngiye bameze nk'uzajya simbora cyane umuntu twakora Chilwell kandi bw'imoso no kuba yaza mutima defense rimwe na rimwe, ariko n'umusimbora Chilwell cyane. Chilwell Levi Colwill no apana Colwill oya Kukurea bakajyamukisha nko mu left back kuko hato sanganye kira mu left back nawe n'ubundi ashobora mu left back cyangwa se mu central back ashobora azajya akenerwa ashobora gukira kuko umuntu udagiye umusimbura ubona ko ari Kukurea. ubundi sejo niba tubwiye ko nuzaza ahari inde umufaransa wawe Ben Badiashile wamukoraho Badiashile baba adakina watewe n'ibyuma ni umusimbura akora wirara nabyemera we n'umwanya akora wiri Badiashile kandi ngo n'umutoza rero umutoza yavuze ko mu ba defenseur bumva ibitekerezo by'ibya nuko gataragera ku rwego mwifuza abyumvira he umuntu witwa Badiashile Mr Baba ariko nta muntu umukora ndetse no kumva ibitekerezo gihe mbona Badiashile n'ibyo abantu baba bavuga aho ngaho mbona bo wagiye ntababyumva none atari n'ibyuma nadahari rero abanyateri ibyuma giye bagiye muri Amerika nyanga zasigara guhinda nka buwate aragaruka nona afite agatuza Baba umwita Baba Badido. Hanyuma ariko Chelsea baze kumvikana nanone no gusohora n'ikipe ya Benfica kwitwa Joao Felix. Banye Badiashile yazakubeshye mu rugo ni sawa cyane, ni sawa rero nareme mu rugo ni sawa cyane Baba Mr Baba uri abantu kubabona mu bambaye amakabutura kaya ntari serious uko afite uko katiri uko oya ibyo kuba ko ndeka hari ko akenewe DNA na DNA cyane hari sana umwe yapira ara na DNA cyane ara kirakaje gukora DNA mu mudamu kirakaje gukora DNA mu mudamu na ubundi umwana nase na DNA cyane ahubwo Badiashile ariko Badiashile abantu burya baba bari seri yaramwombokeye da ariko Badiashile ni n'umusore wagenda gake kahise twaramubonye dore muzima akase dore urukundo rwakire baramwakiriye mu iwabo ngira ngo ni umwami yizo ngo ni umwami. Hanyuma amaze kumvikana Benfica Joao Felix n'agasohoka mu kipe ya Chelsea akajya mu kipe ya Benfica. Umugabo rero witwa boss w'ikipe ya Benfica ngo araza kuza kumwakira kandi garamwishimiye cyane kuko yamaze gusohora agarutse mu rugo, yamaze gusohora umusore witwa Kurkun barashwanye wandi warwanye yaramusohoye yaragiye ese amwirukana ukutukuno kugulu ese amwiruka hari kuno nk'ibyo kucuko ese amwirukana agiye kwinjiza amaje uyu ni wakora agiye kwinjiza uko amaze kwinjiza umusore witwa Rios urabonye muri Flamengo muri Palmeiras yamaze kwinjira muri Benfica umusore witwa Richard Rios centre defender mwiza cyane yamaze kugera muri Benfica uyu nawe aratashye agiye kujya muri Benfica ubundi ngo Benfica umwaka uta bo champion barayifite nta kibazo bazayitwara ubundi gahunda